Kalikil, utsaba ohelbil, utsoltsibil bishubin le kohanil COVID-19 hebistan malo, ikat kaasteshe, toh olal, yetel toh olak laksilo, yetel etailobe, yambalo yil, yetel kak beikuntesh, le nuk besahilobo, yelamu pakal le kohanilo. Lek inobhela, maukinilu helel mak, wa vacacionesi. Kabeta patales tawotochesh, betesh basho hetsantum no halachir lumil México, beyo kawanta hesh, utelmu pakal le coronavirus COVID-19. Hebistu yalo halachir Yucatán Mauricio Viladosal, umeyah le pischio, upenuk besahil kuyanta ashan, utelmu pakal le kohanilo. Leuts aiku pischi mak telubing, le tushku choba lubing ula mako bo, yetel beshan tel mako tanu meyahobe, kabet, yetel beshan, le kuchi lobo hek aptan tumen, kutak pahalwa mako bi, utsoko tushane, hach unahu beikuntate empresa bo tumen lali tanu meyahobe. Beshan, le masho kunok hok on mansak, yetelu mambahant bile, kabet aiko le pischio. Konesh kalantik mako chihantak, kolelo yom chahan, yetel mako, helanta kupahtalil, tumen le tiobe, umuch kabilo, yan sahbensil yokolo. Wasut kabetik binestansel tush nohlumile, kalaba 14 umpel kinilo. Pelt andik shan kahnalo be, kauch en shikinto. Chele barkuts aba oheldi tumen halachilo. Mauksako kahol bishan, kubentano, yetula basho ma ohelan tushutali. Le número el teléfono 800-982-2826 ich español yetelich maya kunuka letano. Vale, chen hutial mako, kuchik pahaltio le kohandil coronavirus COVID-19. Ulag bash kapetio helta ilo le COVID-19, titu chikulil internet coronavirus.yucatan.gov.mx beshan ich maya yetel español. Utial shan, uyila albatusay le kohandil timako, heupata shan utsatantik, uchikulil WhatsApp, tu número il 9992 0084 89. Ich español, yetel 9991 40 66 22, ich mayatan. Chikulilo, hetzantum no halachil Yucatán. Ulag chikulilo kaba meditok, betan shang, utiale masho, kutak pahaltio, uchik pahaltio, le kohan el coronavirus. Shma bolil, helupata la wensik ta telefonoi, iPhone, waletik kaba tablets, kabet shan yanti le nuk besa hilukaba sistema Android. Yetele hela, le kant ana geche helupata la wilik letsak yakun nukik letano. Maktasik sahbensil, yokok toh olal, yetelu toh olal klaksilo. Anchak tukul, konesh beikuntik, lehetsano, nukbesa hilobo. Letietuna, letiotol tsibil, tumen untang hebistanza male, bishubin le kohanilo. Leka kahle sahbensil, taktilek imbehla, domingo 19 de abril, sokuchik pahalweitulumil Yucatane, 1577 mako kutukultayantio le kohanilo. 538 juntululeta nuchuktal bishaniko. Ichilobe, 183 untulul mako sokuchik pahalian le kohanil tio. 110 untulule tushak alta bishaniko, yetel 746 mako sokuyila al mishbayantio. Vale, ichilitol tsibila, sak ohel bile, katul mak kimi. Untul ship 60 haboti, yan talamilo shanti yetel upresión yete hachpolok. Yetel untul kolel 52 haboti, yanti diabetes shan, nakan upresión, yetel talamilti, ikilumaya hupuksikal. Leka ohel talebahela, les saqueajobo, tubeto bashetzan, tumen umola il tohola yokol cap Organización Mundial de la Salud, y este lujalachilo bulumil México. Le macho, tak patu ikna le katul kohano, kimo ba, kuyila ale mishbaliantio taktile sutukila, kala no etadon shakaltalo, tumen utsakyahilo, umola il toholal. Kisay kohel bil uyah olalil, yete beshank chimpolal, tik etailo, macho te tukuchil hospitalo, tubeto tulaka bariantuk abo, te luyanta le makobo. Sokuchuki 14 juntulul mako 15 actumene coronavirus we Yucatano. Katule kasi ke tanshel nos lumilutalo. Ichilibuka mako kohano bo 100 juntulul soku yolinti kubawi. Mishbayantio ite matupatulu pak ekole kohanilo. 39 juntulule hets elianiko. Kalano ite tanashak altalo tumenutsakyahilo umola il olal. Matubuk le kohanil tiobo. Ichilo shane 30 juntulul make tiano hospitale. Kalano yetel mahe mashak heluman ilikobe. Le kolel kohancha tulumil Canadá, lali tiyan hospitale. Ujabil, ukustale kohano, tiyan ichil 10-78. Sáansamal, kumbintuk tumen kunsik, netiek ubentanila, tile chikul hela, nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Nojeda.